Wow, ovo je velika škola. Izvinite. Da? Da li možda znate gdje se nalazi kancelarija direktora? Pa naravno da znamo, ovo je naša škola, kako ti ne znaš? Pa vidiš da je nova! Pa kancelarija direktora ti je... ideš u stepenice, onda ideš levo, pa onda opet levo i desna vrata, treća desna vrata. To ti je kancelarija direktora. Mnogo vam hvala. Nema na čemu. Napred. Dobar dan. Dobar dan, kako ti mogu pomoći? Šta te muči ovog dana? Pa u stvari, ja sam nova učenica. Rose Gomez. Pa ti si sigurno došla za raspored, jel da? Da, i za plan škole. Da. Sada ću ja ti donesem samo minut. Izvoli. Hvala. Doviđenja. Dobro. Samo trebaš malo da sačekam i onda ću ići na prvi čas. Koji mi je prvi čas? Biologija. Dobro. A gdje je kabinet biologije? Izvinite, da li možda znate gdje je kabinet biologije? Znam, bilo je tako ružno. Šta ti hoćeš? Samo sam pitala da li znate gdje je kabinet biologije. Nova sam, pa ne znam. Znate... A što bi mene bilo briga ako si ti nova i treba ti nešto? Zato ti postoje i luzeri. Izgleda da si im ti drug. Ma nije im ona drugarica, ona je jedna od njih. Istina. Tako je, devojke. Eno, na primjer, eno ti ga tamo jedan luzer. Vidiš, beži ti mu kažeš nešto. A što ne bi ti? Mnogo bi nam lakše bilo. O, šta to imamo ovdje? Aha, to je raspored i plan škole. Vratite mi to! O, ti ćeš mi narediti. Devojke, makni se luzeru. Smrdi. Pa luzeri smrde, naravno. Zašto da pipneš, Catherine? Pa, ako moram. O moj Bože, nećeš stvarno? Znate šta? Hoću. Ali... Evo ti raspored, pokupi ga čistačice. Šta smo rekle? Luzeri samo beže. Tako je. Djevojke. Završili smo posao s njom. Mislim da se više nikad neće približiti nama.